Mwaramutse. Mwaramutseho. Nitwa Nooch and Nuruku muri Thailand. My name is Nooch from Thailand. So I have been here for 11 months. Aha mu Rwanda nari mpamaze amezi 11. And I'm going to go back on 27 this month. None ndasubira iwacu ku itariki 27 z'uku kwezi. Yes, I have received salvation last year in March, and after that, God allowed me to come here for volunteer. Nakiriye agakiza mu kwa gatatu k'umwaka wari ushize Imana inkundira kubino nk'umukoranabushake. So for me, I think Rwanda is very beautiful country, and I like Rwanda so much. Rwanda rero ndarukunda cyane, narubonye nk'igihugu cyiza cy'isuku. Yes, after I received salvation, everything is new for me, and I had many questions in my heart. Nyuma y'uko nakira agakiza buri kimwe cyamberaga gishya nkahora nibaza ibibazo bimwe mu mutima wanjye. And many times I have taken by situation. Rimwe na rimwe najyaga mpungabanywa cyangwa nyeganyezwa n'ibihe. When the situation is going well, I think that is God is working for me and He is together with me. Ibihe byagenda neza ubwo nkanzura ntuba Imana none iri kumwe nanjye. But when the situation is not going well, when I commit sin, ibihe bitagenda neza nk'ibihe nacumuyemo, or when I have many evil thoughts in my heart, and when I face many difficulties, cyangwa se ibihe ngize intekerezo mbi mu mutima n'amagorwa atandukanye, I thought maybe I have some problem with God. nkavuga ntahari ubusimeranye neza n'Imana. And this thought always come to me. Kandi ibitekerezo byahoraga binzaho. And one day I approached to somebody and I asked her. Umunsi umwe rero nsanga umufasha w'umushumba ndamubaza. I say, Someone, I have received salvation, but I don't know why many times I found myself commit sin. Ndamubaza rero umufasha w'umushumba buri gihe nakiriye agakiza ariko mpora nanjye ndi mu bibona bacumura. And even I don't want to do, but what is my problem? Ni kandi mbikora atari uko mbishaka buriya mfite ikihe kibazo. And I remember someone told me that, have you ever listened about this person? Rero arambaza ati waba warigeze wumva ibi bikurikira. Example, when your grandmother passed away and someone tell you that she is hungry, do you believe? Cyangwa se sorry. If your grandmother already passed away and someone come and tell you that she is hungry, do you believe so? Ati nk'ubunyogokuru wawe ko yapfuye hagize umuntu ukubwira ngo araharataka ko ashonje wabyizera? So I say no. Reka ntabwo nabyizera. And she said in the same way, whatever we do cannot affect to God. Ati rero ni nacyo kimwe ko ibyo dukora nta ngaruka bigira ku Mana. Because we are dead person in the eyes of God. Ko mu maso yayo tubarwa nk'abamaze gupfa. And we can't control this body. Kandi ubyuyu mubiri ntabwo tubigenga. And the problem is you try to control this body, but God didn't give you ability to control it. Ikibazo tugira icyifuzo cyo kugenga imibiri yacu ariko Imana ntabwo yabiduhaye mu bushobozi twifitemo. And she said, but if you really receive the heart of Jesus, you will change automatically. Atari kuko uzagenda wakira umutima wa Yesu impinduka izajya agenda yizana. So when I listened that, I realized that what I supposed to do is allow Jesus come to my heart. Numvise igisubizo cye nahise mbona ko icyo mfite gukora ari ugukundira Yesu akaza mu mutima wanjye. So that Jesus will change me is not I try to change myself. Yesu ubwo akangeza ku mpinduka atari byo ugerageje kwihindura. And during the time of GNC life, I faced many challenges and difficulties. Muri ibi bihe rero by'ubukoranabushake narimo nahuye n'amagorwa n'ibikomeye bitandukanye. And I always thought that I'm right. Nakunze kubaho nibwira ko ndi umunyakuri. But because of my rightness, it caused many problems. Ubwo rero ko kuri kwanjye nagundiraga kugateza ibibazo byinshi. But through the difficulties and challenges, I could learn many things that I can't learn when I live
comfortable life. Binyuze mu ibyo byangoye rero nigiyemo byinshi ko ubundi iyo umuntu abaye haguwe neza gusa nta somo yiga. On the other hand, when I faced many challenges and difficulties, I could learn how to put down my rightness. Kandi mu izo ngorane nanyuragamo nizo zansunikiraga kwiga ko mfite gufasha hasi ukuri kwanjye. And I learned how to overcome the difficulties. Kandi nkigiramo ko barenga ibigoye cyangwa ibiturusha ubushobozi. Especially I learned how to rely on God. By'umwihariko kandi nize uko umuntu yiringira Imana akayishingikiriza. I remember when I came here first time, I had challenge about visa. Ndabizi nkigera ino ko ikibazo nahuye nacyo cyari ukubona visa. At that time, I stay here for 2 months, but I couldn't get visa. Icyo gihe namaze amezi hafi 2 ntarabona visa. And I began to think, if I can't get visa, what shall I do? Aho rero ntangira kwibaza nisi visa ninkomeza kuyibura nzabigenzana. Maybe I have to go back to my country before finish TNC life. Nahari nzasubira iwacu ntasoje ubukoranabushake bwanzanye. But while I was worrying about visa, I remember one verse in the Bible. Ariko mu ibyo bihe nari ntewe impagara n'ibya visa hari umurongo wa Bibiliya nibutse. Is Romans chapter 8 verse 25. Ni Abaroma 8:25. So in the Bible say, but if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Which verse? Verse? 25. Romans? Chapter 8 verse 25. Abaroma 8:25. So when I read that word, I thought that God is the one who allowed me to be here. Uyu murongo rero niwo wanyemeje ko Imana ariyo yakunze ko nza kubino. So it must be a reason that why God didn't give me visa immediately. Ibyo byabaye isomo rero nigishijwe n'Imana kudahita impa visa ako kanya. And one day pastor preached about Abraham. Umunsi umwe rero pastor yaje kubwiriza ku nkuru ya Aburahamu. Also God didn't give Abraham a son from first. Ati buriya Aburahamu ntabwo Imana yahise imuha umwana bigitangira. But God gave him the promise that he is going to have a son. Ahubwo Imana yamubanje isezerano ko azabona umwana. Because God want to give Abraham faith to believe in his promise. Kuko Imana yabanje kuyobora Aburahamu ku kugira kwizera isezerano ryayo. When I listened that, also I thought God wants to give me something precious before he give me visa. Aho rero nanjye nigiyemo ko Imana ishaka kwanza kumpa ikintu cy'agaciro mbere yuko impa visa ubwayo. That is faith to believe in his promise. Ubwo icyo cy'agaciro ari cyo kwizera isezerano ryayo. After that time, even I couldn't see any change, but I could rest in my heart. Nubwo rero nyuma y'ibyo nta mpinduka nabonaga y'ibyo nshaka ariko mutima wanjye wabaye mu kiruhuko. And my worry was gone. Ndetse n'impagarana n'imfite ziragenda. And amazing thing is the 2 days later. Ikintu gihambaye nuko nyuma y'iminsi 2 Pastor told me that your visa approved. Pastor arambwiye ngo visa yawe yemejwe noneho. So at that time I was so happy that God always worked according to his word. Rero icyo gihe narishimye cyane nti koko Imana ikora igendeye ku gushaka kwayo. And also for me to be here is not my plan, but is the plan of God has already prepared for me. Ndetse no kubino byari umugambi wayo ntago wari uwanjye. And God worked for me in my TNC life and guide me. Imana rero yarankoreye mu buzima bwanjye bw'ubukoranabushake kandi yaranyoboye. And also I really believe that even after I go back to my country, also God will guide me and work for me. Kandi abyizera ko nubwo nsubiye mu gihugu cy'iwacu izakomeza kubana nanjye ikanyobora. And I received the promise that my family will be saved. Nakiriye isezerano ko n'umuryango wanjye uzakizwa. Actually, I was born in Buddhist family, and before I know the gospel,
no one around me believe in Jesus. Rero ubundi nakuvukiye mu muryango w'ababuda na mpamvu nakira agakiza ntawo mu muryango wari uzi ibya Yesu. But pastor told me that God never give up on me, and also God will never give up on my family. Pastor rero yarambwiye Imana itarigeze iguheba nta nubwo izakura amaso kuba umuryango wawe. So after I go back, I want to preach the gospel to my family, and I need your prayer. Nyuma y'uko nsubiyeyo nahigiye kubwiriza umuryango wanjye, ariko aho nkeneye n'amasengesho yanyu. So I really happy to be here with you almost one year. Byaranejeje kubana namwe hafi umwaka ujya gushyika. And I could feel much of love from you. Kandi urukundo rwanyu rwangeragaho nkarwakira. Murakoze cyane. Murakoze cyane.